Okay, alright. Siapa paling lambat datang training? Ada semua awal. Semua awal, okey, semua awal. Siapa paling banyak makan? Wow, okey. Siapa paling kuat tidur? Oh, okey. Siapa paling banyak buat TikTok? Tak ada. Siapa paling kelakar? Siapa yang paling funny? Tina. Wah, Tina funny. Apa muka serius? Siapa paling garang? Paling. Siapa DJ dalam tim? Siapa paling stylo? Ini Oh, fashion you? Fashionista. Wah, tengok kasut pun. Siapa paling likely jadi coach lepas retire? Tak nak, semua tak nak jadi coach.